odlikovao je ministra odbrane Nebojšu Stefanovića krstom vožda Đorđa Stratimirovića. Ovaj orden je ustanovljen povodom prenosa i sahrane posmrtnih ostataka generala i vožda Đorđa Stratimirovića u Srbiji nakon 113 godina. Ministru Stefanoviću orden je uručio profesor dr. Ivan Stratimirović, praunuk vožda Đorđa Stratimirovića. Ministar Stefanović se zahvalio na ovom izuzetnom priznanju, poručivši da je general Stratimirović bio izuzetan komandant, zahvaljujući kome je srpska vojska ostvarila ključne pobede sredinom 19. veka, sačuvavši srpsku Vojvodinu, ali i nadaleko poznati i priznati diplomata, izuzetna ličnost, ne samo u vojničkom smislu, već i sveukupno. Mi smo, jedna delegacija, bila je juče u Ministarstvu odbrane, predali smo jedan orden koji je ustanovljen, a nosi ime krst vožda Đorđa Stratimirovića po mom pradedi, koji se pre 113 godina upokojio na sutrašnji dan u Beču sa punih 86 godina starosti. On je u mojoj porodici najviše bio izložen životnim opasnostima u ratovima, u bitkama koje je provodio. Ali verovatno je Božja volja bila takva da je on od svih članova naše porodice bio najdugovečniji. Verovatno je pelcovan olovom u mladosti, pa je stekao imunitet na olovo, na sablje neprijatelja. On je u svim bitkama pobeđivao i ovi šajkaši koji sada se trude da uspomenu na njega čuvaju i da ga daju kao primer mladima, oni ga pamte po Velikom petku 1849. godine, kada je on bio smenjen sa položaja komandanta srpske vojske u vojvodstvu srpskom ili srpskom Vojvodini ili u vojvodstvu Srbiji, kako je razni su načini bili. Ali kad je nastupio ti trenuci, ti dani rasula srpske vojske koju su tada komandovali austrijski oficiri, kada su goreli salaši i sela, kada je na Titelskom bregu bilo 40.000 nejači, nebranjenih, on je došao noću, zaustavio Bežaniju tako što je u Titelu potopio brodove da ne mogu niko da pobegne. Nije uspeo da zaustavi Bežaniju rečima, onda je izvadio pištolj, uperio sebi u stepotnicu, rekao ako nestanete ubiću se. I taj šok je zaustavio te ljude, kad su stali on je odmah rekao za mnom. 400 dobrovoljaca je poveo kroz močvaru njima poznatim stazama do mađarskog logora gde je bio 8.000 vojske mađarske pored šajkaša ondašnjeg Sentivana sela. To iznenađenje je bilo naravno veliki šok u miru bezbrojno spavajućoj vojsci Mađarske. Naravno, 400 šajkaša nisu mogli da razbiju i da pobede 8.000 mađarske vojske. Ali posle tog iznenađenja, posle tog šoka, oni su se povukli nazad i ujutro sačekali napad, odbranili se, razbili daleko nadmoćniju i bolje naoružanu mađarsku vojsku i u sledećim danima i sledećim bitkama pobeđivali i tada je prestala da funkcioniše mađarska revolucija, pa je Friedrich Engels u svojim radovima i štampa u časopisima napisao ono što sam ja u školi učio u istoriji, da je Đorđe Stratimirović istorijski negativna ličnost ili je razbio pozitivnu mađarsku revoluciju.
Nije on imao ništa protiv Mađara, niti se svetio Mađarima, ali je uspeo da spase srpski narod i srpsku Vojvodinu koji danas postoji i u kojoj se i danas živi. Oprostite što sam malo tu priču proširio, ali ovaj sutrašnji dan, godišnjica smrti mog pradede, me na neki način nadahnula da sam uzeo sebi slobodu i vaše vreme da to ispričam.